ازول في الاول نغال لما راح تيمون تموسني قبلنا ديالي نسكي دي باري 14 دو جنبان ولا مداك يسالي اذن سوفا كي تتولي مكاكي يضلي دوغستان تمتسير لاغيتي بريفكتورال ذاك بريفين ايفلين دي فرنسا يسوفر دي سوفراد لامار ايدي جلدن اجراو ايدي تو هيان يوسع 14 دو جنبان ديك با دي كونغري دي فرساي الماند نسبدد تيموننت نتموثني قبليا سباغي دفكان ذاك سباغ نتغليست نغل sécurité الدنيا شاكي فرانسيست le préfet des Yvelines a pris un arrêté interdisant pour des raisons de sécurité le rassemblement prévu aujourd'hui le 14 décembre 2025 au palais des congrès de Versailles. Il y a une proclamation d'indépendance de la Kabylie où ذاك وفان تيفيناتي مضبرن المكان هذا كان روحني تقارق كان تسمى عندنا ادي اللي غوبا حكي نتيمون انت تموتني قبل كي تولي مكاكي ثوغني وين كي مش كاع تيكو 5 ارديوي نطس نتوغني وين لي ديبا les interventions des uns et des autres et وكني نفك سياغ غزات كي ما يلي وسالي المونتاج يكون اديلين كوساكي 14 دور جونفر هي وكي كان داس اللي كان مشطوح كان نفكار ذاك كان اد لي لا ديكلاراسيون دانديبوندونس لا كابيلي اساكي غاس ولا مال بريفين ابلين يميت دغاي ذاك نو تيلي وسنا كان ديفا تو فايكي سانغيروس سور البريفي شكيات النوالي هات كيرا ادي روحنا مسلينا فنشتكي اسيا غرزات هي عندنا كان قيمة كان غزات تولي وقاني سلن تنمية نون Donc, comme je disais, on a pu dépasser tous les obstacles, sauf celui du live, hein, on est toujours dessus. En attendant, j'invite M. Silwe Farhat Menir à nous dire un petit mot pour l'assistance qui est avec nous aujourd'hui, en attendant donc de pouvoir lancer notre live. M. Silwe. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Kabylie. C'est un grand jour pour le monde de voir un peuple accéder à sa liberté, ne serait-ce que symbolique. Nous inaugurons une nouvelle ère de l'humanité, celle de l'accession à la liberté en des voies pacifiques. Je vous félicite toutes et tous. Je remercie les personnalités et les délégations étrangères qui nous ont fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous. Que la séance commence. Magnifique, M. Silwe. Alors, Hugo Wolfen est toujours sur notre sujet du live. Donc, voilà, on va faire une petite pause. Voilà, on revient vers vous dans, j'espère, 5 minutes au plus tard. Et donc, pour le programme aujourd'hui, on a décidé de maintenir l'essentiel du programme, même si on n'a pas tous les invités qu'on avait initialement prévu d'avoir. Au vu des circonstances, mais l'essentiel du programme va être déroulé, donc il va se faire en 2 parties. Une première partie où nous avons notamment un petit film à projeter pour parler un peu de la Kabylie.